para bapak, para ibu, siap tina amol jaakin orang mabada acara katia pagi hari mangken gak dinto paling sakonin bada telok hal tong imma limujarradi tadzakuril mauti wal akhirah, dua wa imma linahwi du'ain fatusannu likulli muslimin, telok au litabarruki fatusannu li ahlil khair li anna lakum fi barazikhihim tabarrukat wa tasarrufat la yuhsa madaduha. Bahasa Madura nasaka dito mabada acara haul atau besebu are otabena pak nyaman saos pertama kaula ajunan niat tujuan king tero abe eceng panceng engak kapate ben engak cek lamun sekece aki bakal ketemu ben akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa napa mak mator sekak dintok para rabu karena ulama jelas orang ni kami nabi tak emot kembate fanisiaduhu dolalun mubinun kelopai kepate panika mekesasar ke orang kelopai kepate nika bekal atetia kia abak napa nika alako ben soromben tak ada ikatan sama sekali. Alhamdulillah itisah ki paringi istiqomah membeda acara ketiga dinto terus istiqomah king insyaallah mak nama tisan apa kan soko bena tengah kak dinto korki seken neku ila lampan sepo maka ben Allah Ta'ala ki ibadati orang bagus. Imam Malik bin Anas lambak lamari adabu la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tak kira bagus orang seodik ning akhir zaman kecuali nekui nyekenin lalampan orang sibuk lambak makin nika eker-beker odik ning alam dunyah panika setong zaman makin nika cek modern ampun tinggi lagi modern sekojak modern nika makin lah sabarang nika maju puntil punan ampun lejek kembang kabar lejek kembang lebat TV lebat media lain lejek kembang dari saking kembang makin banyak reng takok beriah karena dari saking kembang Bian nika nyaman odik ning setong disah ning esok bena tengah alhamdulillah orang disa nika mangken si menang mak tebang reng kotak mun reng kotak mangken nika mak tetinang ke pengajian tahlil dan tada anapa corona makasen nika apa jeng ning masjid jami makin nika Allah an beni sesenti sameter tetimun lamba aswalat berjamaah agak dinto kalimat sawu sufufakum wa tarasu paloros as-sapa ben parapat pun makin ahoba paloros as-sapa ben pa perang-rang mangkan mun lambak wanika jepon minabi rang-rang sakoni soroto tobin anapa bade setan kok mangken diberi keneng kira bener aweng mangken munjan gule semenang ni reng disah reng disah ledak tako apa cetak ngiding apa cetak ngiding alhamdulillah terus barokah sampean nika menilak semeter berpesenti oh aman nika pertama senomor dua orang nika mabada kadia acara samangken eki kak dinto aulinah widu'ain fatusannu likulli muslimin kak dinto niat da adu'a akin orang si ampon sobung omor
Hukum aduaki orang sesobong umur aziarah ka kubur, aduakin orang sesobong umur kor Islam nikah hukum sunnah. Jadeng manteng ja, ada melakon alam bak jada jeng manteng. Penting Islam. Maka ni almarhum Pak Nur Hadi bin Pulang. Iyo duaki kula ban sampean. Maka hukum sunnah iki. Kula ban sampean le ganjaran hadir. Ternika polami ini kasih peratu ke Allah. Amin. Keng gula matora. Bada orang kadang senikah. Eng kimon mak kai ke, entar ke kuburan ka saapal mon tahlilan. Dari urutan pertama sampai terakhir mon gula je tak apal pol tapel pol. Ebri ni saya paling kempang. Mon ni tak bisa tore mole je mau beda pengajian. Ebri ni paling gampang mon gula. Warajulun marrah bimakbaratin, beda orang laki lebat kuburan. Faqara al-fatihata bah maca fatihah sekali, sefatihah sekalian wa ahda sawabaha li ahliha, ganjaran sefatihah sekalian pahi bagi ke ahli kubur sekapina. Tining ahli kubur banyak sebuh agak gelak ke Fauzi sefatihah sebuku apa dia? Oh, cok sebuku. Pas kiai sefatihah saran ke Fauzi sama apa gelak? Cok banyak. Fatihah sekalian sefatihah sebuku. Umpama iki. Lah ini kata pun ulama kata pun nama. Fahuwa yuqassamu. Apa ganjaran jeriya igi bagi 4/4 ebah. Cak kun Fatihah sekalian sefatihah sebuku. Au yasilu li kulli wahidin minhum sawabuha li ahliha kamilan. Apa ganjaran jiriya mun ka Pak Nur Hadi da Pak Sebuk, maka ka pujuk segelak Fatihah saran ki Fauzi persetengah pujuk pada Sebuk. Fa ajab Ibnu Hajarin, maka Pak jawab pasera Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami ajawab. Barang majawabna qad afta jam'un sepakat ulama fikih bitani kalaban jawaban nomor 2. Napa jawaban nomor 2? Make Fatihah sekalian sefatihah sebuk kak dinto dapak sampurnah taigi bagi keni sukuni ibag. Amin. Apa nama bolana? Fahuwa laiku bisaati rahmatillahi ta'ala. Karena jawaban nomor 2 kento langkong patot dari saking luas sak kebelesna Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkan gula di tetangga yang gula tak baik ibu sebung ngomor orang mana kah? Ni kamu nama Fatihah ni kah? Fatihah ya torakia dek kepujuk sealam Al-Fatihah. Cok sealam. Hah? Loh, pamian mangota aku. Arya mode gelu kan? Eki estona gak ditonton tak mode gelu. Tetis gelak di Fauzi siapa Fatihah semuanya Al-Fatihah. Dia baca Fatihah sekalian. Mudah Pak sampai. Tak mudah tu. Karena rahmat Allah berharap. Tak kira luang mun guni luang Fatihah sekalian. Jadi nyaman. Lebat pikir kuburan kan toh. Fatihah ya turaki dan setiap ahli kubur. Al-Fatihah. Dah balam. Eki. Malah pada jalanan kiai yang sudah tak motor bola ni syuting. Kulan di tetangkai kau dia guna. Gula lambat para tak berjaja, yang salah mangkita lili bah berjaja. Kini kajan dari saking eston agak ahli kubur lebat pengkir kuburan ada buzi ni kajan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kempulih jatuh karan. Lembian ni ke bang ojak kun Fatihah, ajak kun nekun. Tamun semakin ni gak gula ban sambian tak padang kejar Fatihah. San ku laku pada saubung omor abo ekaput. Badalam bak sultanul ulama, bani sultanul aulia, sultanul ulama. Asmana Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Ngarang kitab mah, karang na senika. Orang maca Quran ibadah pak ke ahli kubur tak ada pak. Ini karang na kitab pak. Di Budin tak pas setetibi beliau. Salah setetibi bah datang mimpeh
kiai ajunan kan sete semangken dimin ajunan andi pendapat jaipun mon ye orang sobung omor paringi kenceran orang mau Quran tak depak dan semangken bek depak kiai bek pengalam na ajunan napa tak depak ongku tak ada bu Syekh Izzuddin ni ada bu lopot tang pendapat ternyata ada pak kapi jangan kan jajak berocak tak kok butuh kok lagu gitu betul bon terakhir gak ditok kiai ampun Prabu seteje benaptina tak langkong kiai absin tak to manjang kolang ke ajunan ngalak kada kun semangken abtina ki buru keluar dari rumah sakit keng capok liver lambung baca pok tipes pokoknya apa tompon yang benih corona gue lagi buru sambil dung tedung mulai dari jompo jangan yang telepon oke bi gue sangku sebung kiai lain tanda pak tu lo aku jangan gue yang gila tak apa sebenting lengis tuak kita iki saya nomor telok ulama orang aulit tabarruk orang membeda acara ketika lintok minabi khusus ke kiai ajunan umpama hadir ke Syekh Panahuli hadir ke Sunan Ampel Sunan Muria kedua niatkan apa? berniat doa kenapa? karo Kalaji juga. Sebab berokok. Kedua, ada doa hati saya berdiri astagfirullah ni kalau sudah wati. Guna wati korek sembur lecek jelek kok. Panggilan wat mengawat jangan kerja orang boleh. Apa? Doa hati. Rokok. Apa? Kita perlu ngambil barok. Kenapa orang nak ikut ngambil barok? Senega. Di anna lahum fi barazihim tabarrukat wa tasarrufat la yusahadarukat di anna lahum karena songkuna ika andi kaangkuy pasera gak dinto tabarruk panika tabarruk kak dinto ka angkuy fatusan nuli ahlil khair sunnah ekandi orang kus reng liwali li anna lakum fi barasihim karena saungkuna orang wali panika fi barasihim ning alam barzah tabarrukat wa tasarrufat banyak andi barokah banyak andi kelakuan saya tak bisa kelakuan orang odi layu samadaduha saya tak bisa bitong kan banyak orang kata kahajat sentar ke astagfirullah banyak teron di anak ternyata pas abdina ya Allah minabi antaroan di anak daripada yang kata kahajat ternyata kata kahajat boleh lambat segi mang kata ibu tapi tak kali besarang ke Nuruddin juga tahun 2006 boleh aja habis ke Marzuki berbetoh lumpungan Rengmon beliau ni kan mau nak habis ke kasa beni yang kau sudah budi kau belu sampai kulaku jad lain jad mon kulaku notop saren bari duhur muka boleh sampai kulaku boleh dia tak keluaran sekali beliau habis sudah jadi ni kata termasuk ajihad mbak matua ke kula gula kalau nak tangkilan waktu kenikah motor gula jangkolang tapi sepamator kan tu kenapa nak abdi nyonet si nyon sampung doa ke Mekah aku kiai ada bu alhamdulillah tuh cek bungan anak mon bulan mahandi anu mangkata ke Mekah tuh alhamdulillah mari nyetor ke dia ki punten mak lagi le mi amit ke budak ke dia ya abdi nami nabi lastari nyetor tamit dekajuna minabi ki makin amit madeng dikwe abdi na juriga kajunan mabah bisa mangkat ke Mekah bentau montak keduan doa mapan kok coba bentau tak apa kala pas kiai ini kan masuk ke dalam melepet ke dalam pas montut syahadah ini anu warna apa kedua hingga ijazah kedua nak patompukan ni kok
cara namun mang kata ke Mekah pun tahun jaran kenapa kah gitu nikoh abadalaki haji ring da umur tuti ring da umur ku selepas badalaki kepi apa ngabi berjuta kan itu taring mun abdi nandi bese jaring tandi bese abdi na amit ka kain topolan tandi bese lagi ini waktu tuan lagi kita gula tak berjaja kiasan ku semangkat ni kau boleh oleh ijazah lembak di bangsa sepoh mangkat kakak di mah kanung kikir mending nung kikir mangkat kanung kikir kenapa kiai iku sabada astah nyaman pujuk talhes itu mangkat ke pujuk ke nikah dari seharian boleh dingin nung kikir mah demok kenapa kiai saya baca dah tahlil sekejap itu bah muang pese siapa apa kiai yang di duwolo matoran apa kiai mator ke Allah ya Allah kalau ban barokana pujuk petakah haki hajat ke Mekah bah buang besen kini kudu bodoh boleh kalah orang itu mau onde gula nih keng gula moleh ni sampai mesam paungkun mamud de iya cantik cak gundu bodoh akhir jareta nikah cenoro gula ni saksena nih baban jopok ni kan beda aceh nyaman Cikarim dan mononeng mau negara beda gudang pekoh Cikarim gula taring pakai pambu gula perpanting keteng benih-benih nombak sepeda motor teng pasar gula agak gali dan ratna lah rah napa cik kecompok yang gitu reh anu rah napa beri ciaci pelumpungan asan rasan apa itu ajunan pemangkat ke Mekah tu buku jawab pada tempur kelap dulu jauh dia mangkat beri sentar kasta kini beri bah beda kapur pemangkat ke Mekah langsung lu ijak reng lah pokok neng apa tak keburu genduk mari nyetor aki je tandra aku sangkul mari nyetor kau bi kudu kengano lah gua nah apa je ajunan daftar gada talangan deki elon nasneko apa butuh bese boleh tapi boleh aku lagi masuki assalamualaikum napa mantik ya metemo coba budak apa abdi ni pemangkat memantar ke kunto boleh suruh nyari bese kiai major talangan abdi ni tandi mangkat boleh kastai ntar boleh matur kati pun apa kiai ya Allah sekarang kau abdi ni beri kabar mangkat ke Mekah ke tandi talangan pemangki aki buang pak mangkat boleh lah ni ke gula laku ni telpon bah telpon anan Cirusdi sedagang pokok abaran sandrasan abdi nah kenapa cik cepon ajunan mangkat ke Mekah dah mau lebih besar enten jadi keroyok ben cecik terus itu orang jetor je kamu boleh soleh besar je boleh tandi tanangan tanangan ini tikal boleh senyetor aki kok panum mau keluar ajan boleh mahmud dah iri jan apa dah 20,000 boleh bah perotangan mak embian bah congok ning iastah ning nong kikir lauk jalan kasa bedi bangun makin gula saya bangun kasa gula saya bangun ke TV gula nyambi tokan di Bekasan gula telangin tapi kasa apa perotangan dujak 20,000 makan ke Mekah 20,000 makan iya semua mangkata Teti gula cerita mangken ni kan gula tepuk TV. Teti berarti li'anna lahum fi barazihim tasarrufat wa barakat la yusamadaduha. Cek rajin barokan ring sebung ngomor. Bahkan ki Fahrillah Ashol putra Nabi Abdullah Sahol pion ki Wadkhulil Bangkalan ada bu orang sobung omor panikah muncet iperi pangkat setengki ban Allah pas dan padeng kewali nah tak pada ban seki odina sene kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan motor sekalangkong kiai banyak motor sekalangkong ban abdina tak bisa kuli kering mak ladina anu kulaku bayi boleh dongku geng online maksa nih ongku sebuaran itu nangko orang tempat bah tobuk sekali itu motor wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.